Musiaisia ni na udhocha ingende wa kilungu cha muka tukunekile kila kimathangu ni kiokoni cha umondi ni nethangu ya The Standard ni thangu ya Daily Nation na tuyambia mauvo alama nengeto wito dhini wa page yambe ya The Standard ni mauvo makoneti kuvetangwa kwa Edwin Sifuna mwanyani wa mwandiki munene wa chama cha ODM ndini wa etambia dhila zitwa igwe kumuthinyani wa iyo kavindani kala nzamanene ya chama ki komanite kuya Mombasa na indi mwana wake wavikia kuoswa ni ulai munini wake Catherine Omanyo ulaingi ni mutongoi wa Mwaitu County ya Busia na indi ni itambila yende na kukilia mokulio maingi mwa ikulia kana Catherine nukwithiwa atona kuungamana ukumba ulawi ungamite na Sifuna na kana nibatoneka chama kikavikia kuanika nundu wa itambe yu chosie muthinyani wa iyo mauvo asuma ndini wa page ya kana na page ya katano. Dini wa page ya keli mauvo alama nengeto wito ni mauvo makoneti ya munyao na nza ila yende na ukusi wa dini wa county mwesi andia Kenya na mono kuya Northern Kenya undumwe na isioni imwesi ya Kajiado na indi vetwika kana Red Cross niendeye na kunenga Akenya ngili mwana manatano liu kuya county ni Turkana alame utuya kana nimekumbili utaninza na Red Cross idhitwe imatethesia kutwaisya maundu manema ovwasino momendini wa page ya karatu na indi minister moviani wa Kinandu John Badi ya sekana silikali nesa kwamba kuika ukunikili kuona nzai tuanda kuwete ukono uyanata kwa ukwati wandi ya Kenya kana economy na indi betu ya kana Kenya milioni 3.3 ni maminite ukunika ninza na indi county miongoli na 3 na sioni sikumbelwa ninza 11 simbi ni yebyo na baitu ya kana county 10 ingine 10 na ile zipo Mandera, Wajia, Kwale na Kilifi sitoya kana nisio sienda utethio wa metoke pyo nikana ivikie na kutangi wa kuyo mwini wambe mwakanyo kana mwai modelu ukunikili unaona niti kana Kenya lame isioni ilambomo kana asal areas ni milioni ili nono mwe ala mekwenda liu na indi wetuwe kana utalosu ni uongele kile wavika milioni 3 kiki yoka kuilikana kana isioni imosio kamba kuine edhi wanangedha na enendi ni maende na uvinika nenza kwa uti isioni isu siya Northern Kenya sisioka. Dini wa page ya kana tonu na utavia nivo we mauvo asuma ODM kumubetanga Sifuna mwanyani wa mwandiki munene wa chama ki na makulio maingi kwitha mayumila na bala amwe matongo chamani ki matongo iwe ni mutongo iwo Oburu Oginga moneki ye maitania itambye yu na mayase kana yuendi lamenda kuyusa ya chama chono madhi makaseo bya na indi Sifuna ethi twaitulo motaito ya kana no kuthio bathokanu na mawendekethio ala machama na muno ndini wa nsikayosio cia kwikia mwigwano na chama cha UDA kwelekela unyvanini monene wa mwaka 2010. Dino wa page ya katano no mauvo asu na indi maeleti evyo bilathi ndini wa kikalo kiu amwe member manza mesuta Ruthi Odinga maendeye na usukumia Edwin Sifuna ndakabikie na kubetangwa kuma chamani kiu alangi na mo maitana evo governor wa Mombasa ulani we munini wa mwene kivila chamani ki Abdulsamad Nasir Simbarati mwene kivila wa chama ki Gladys Wanga nangi indi mai kadhi ya itambye yuma ya sekana ni ya ilite na ilite ida ona yosiwe tene. Dino wa page ya dhandatu ya The Standard mauvo alama nengeto wito ni mauvo makoneti governor wa county Lovi Johnson Sakaja ula umisioneni wake mbungeni na indi niwethi wa yelesia mwiwano la uendeye ukwati na President William Ruto bejoya kana vena maudhuko miamwe ma silikali ya county Lovi menda unengelelwa silikali nene ndini wa mwiwano tola wa hivyo wa Nairobi Metropolitan Services kana NM
NMS na maula menda unenga ndi bamwe na ukolania wakiko public works waki wa malelu ondo mwe na maundu makonete kiwo sakaja ya seka na mwiwa noti tosu wa NMS lakini indi kwena nenda ngozi betu kana mwiwa nonosu payonge ni batoneka indi tukona serikali nene yosalela maudhukumi asu ma serikali ya county ilovi nonge ko metethesia kuona kana kiu nikitonekana na indi betu kana President William Ruto enda utumia mwa ula watumiwe ni President udhumwe ya Uhuru Kenyatta wa Urban Areas and Cities Act wa mwaka wangilile na 11 dhini wa kuosa indi maudhukumi amwe ma serikali sia county. Dhini wa page ya Mwanza ni mauvo measi ya mutongwesi wa makwani mamwene ndika na DPP ni na DCI ni maendie koti monene uvya yedeka ukulio ulo udhaki tuye kotini ni andu thanthatu ala meukonanua na kwithiwa mabindu ye will kana wendi wa murutia James Boro Karungu ulani we wai amone wa mia wa keli wa vandhi ya Kenya na indi meutika mabindu ye will yake ni bamwe na tete yele mama kwani kana mawakili yele mwandiki umwe wa company kana secretary pastor mwe na mwana wake na alame wetu kanani mavindu ye wendi wa mutumio su wilila waandikite mavindu wa mathangwa su ni kana mejikie bo na kuvingia siana sia kenza wa mali yake na indi kwa UDPP na DCI menda ikuwani uja asu mathakitie kotini mayenda indi kwani hivyo itheka wabiki na kuleano na wendi wo na indi maibyo ngwe kwani ya kutwaisya ukengani. Dhini wa page ya nyanya ni mauvo maeletie budget levi tukithiwe ni cabinet ya mwaka wa ngilili miongolana thandatu ngilili miongolana mwonza ya kimanza cha trillion ina ndono mwonza itatu na indi vetu ya kana wone wangele kuwa kilungu cha kenda ndono kenda yulwa yana kuma budgetini ilatu ina ya OU ya mwaka wa ngilili miongolana itano ngilili miongolana thandatu na bala serikali kuipatia kukola ni ya koti wa milioni 3 kana trilioni 3 ndono itatu na baadhi wana unyivu wa trilioni umwandono mwe ilasi utoya kana serikali lienda kukita kukova ilovia isu na indi miasia kana nusu ya mbe ya mwako suwa ke ilovia meipatia kwitha na unyivu wa bilion ya na imwe miongo na thandatu ndono imwe na nundu wa kwitha ndini wa nusu ya mwaka serikali mono ikola nasia kana yithitwe ite ubikia kukwata milioni ya naimwe ni 15 nono itatu na indi ni budget ila yende na kukilia mawoni na muno kavindani ka Kenya aingi measia kana ni maende na ubini wa ningalama ya mikalile. Dhiwa page ya kenda ni mauvo makonetie kinandu cha witi cha sha na indi ofisa mwenene ulaungamite kinandu ki Masi Mwangangi no wetie kana Kenya lame umanda uiti ndesianza mayithi wa ndivisio nisha ngina muthiani wa mwayo wa keli ila ukuweta kana ni wemeitha manami na kwikia mwigwano kana contract na hospitali sianza ni kana methiwe matona kuungamia uiti masibitali ni asu aiweta kana mwaola wibo wa OU wa chief wina maundu ange meu bathukanu na NHIF kukonia Kenya kuikuite wa ndesianza na indi cha kusanya ni kana etha wethi kuite wa ndesianza sha itha iyo nengo ngili maana 5 sisioka. Tidindini wa page ya 10 ni mauvo makonetie wendekethiola unenganiwe ni cabinet kwimuthinyani wa iyo na indi bema waliuku kana mitatala muonza ikonetie kisomo ile nienda kuthakua mbungeni kunena niwa na ndini wa mitatala sube na wendekethio wa kukwatania mivemo ya kisomo ta maundu ma elb kana kunengania mikovo ya kisomo cha yulung bengi ya University Fund Board
TVET Funding Board na Kenya Universities and Colleges Central Placement Service kana mubea ula witha indi witwa amanewa imanisioni nene na colleges bebesu yenda kukwatanwa ithe yi mubea umwe ni thini wa mawendekethio ala mabinie kubitukizwa ni cabinet kwenana na wendekethio ula wanenganiwe ni nzamela ya sobitwe ya kukunikela maundu ma kisomo na yanengania divoti yayo mwakani wa 2023. Katuni ka The Standard muthanyani wo mundike ndini wa page 12 na indi babe kaumu kasoletwe kandikitwe G exposure na mundu makwete kiatu cha slippers ayenda ukona kaumu kau na indi nakasisia neona ni maundu ala Rigathi Gachagua nene ye yulondu ilovia sithe itoitumewa na hii muno kisioni cha Northern Kenya bandu bakotethia andu na indi kiucho ndo nanenie muthenya omwe wa ndambuka ya president ila yambiye muthenya wayo kuyana na katuni kane kaundu kanini muno akianene na kaumu niki kwitha woni atongo ima kisio kiu mayeyumilia na kutetea kila mekite ona itina wa kwitha Gachagua ananene iye maundu maingi. Tuithi ndini wethangu ya Daily Nation mauvo ala manengetwe uito ndini wa page ya mbe no mauvo asu makonetie kutongwethwe kuma mwanyani wa mwandiki munene wa chama cha ODM kwa Edwin Sifuna itambila itongwewe ni mutongwe wa chama ki Oburu Oginga. Dini wa page pe obisaba wa mundu mukomo kuitwa Maria Katanga wakuwa miongweli na ina aiwetanga ng'ombe yake Elena kwie kumana na munaola wende na ukosi wa kisioni kana utoini omwe kuya Magadi county ya Kajiado na niwisa yako ni kwi matuku 5 mwaini owakeli ndi kuonania ondo munao wende na kwete ukuno isioni kwa dhukanio siandhi ya Kenya mauvasu manza na mama ende yendini wa page ya Keli na indi melesia ondo siana accountini ya Baringo, Turkana, Uasin Gishu, Mombasa na Kilifi binge ite odhima skulu kulako tena liu na indi maskulu na mwalame na wala ni waliu siana itueka kana siethi tiko dhiko soma no siendete koya nundu wa kwitha indi sina nza mbinge kuma mesini valamai ndini wa page ya karatu mauvasu ni maende ya manza na hindi nobobe asu ma cabinet kwitha ebitukithisi metaratala amuonza ikana itwa wembunge ni kuna nani wa na ni ya mawaliuku ndini wa muvea wa kisomo. Ndini wa page ya kana na ya katano mauvo ala manenge to uito mauvo measekana ODM itina wa kutongwethia Sifuna kuma mwanyani wa mwandiki munene wa chama kiu yu menda kuatia nyanya ma president udhiomu ya Uhuru Kenyatta na ati ma Kalonzo Musyoka na muno atongo yalameba ya mbungeni ni kanana mama betangwe 800 yikiwathokanio kini kiuvikia na kutoneka kulilikana kana masa kwetwe ungua ngwatanio ya Azimio na ambikia omunthio ngwatanio suyobo na ndia isa kuwa wa onakaubetwe kanani batoneka chama cha ODM kikebetanga ngwatanio ya Azimio kwa matuko 23 mwaini tuendete wa karatu ndini wa umbano wa yumbe machama kikana National Delegates Convention na indi wetuwe kanaki ujwa kikanena ni wana ni batoneka ODM ikebetanga ngwatanioni ya Azimio maibetanga ni meidhiwa atona kuende na upati ya nyana ila manenge twembungeni ungu wa chama cha Azimio wiki ndo indi tuetelete tuone kiitha kiithiata na kumana netambia ya muthenya wa iyo tekwatia kuona indi mawaliuku na muno utetini ukonetie unyivani munene wa mwaka wa 2027. Dini wa page ya thandatu ya Daily Nation mauvala manenge to uito ni President William Ruto kutetea indi maundola wikite kisioni cha Northern Kenya itina wakwitha indi Rigathi Gachagua na buthi isienda mbokesu yake iweta kana kwe vinda yasa
andu asu methitwe malekeleletwe. Thini wa page ya Mwanza nibo be mauvo asu ma Johnson Sakaja governor wa county ya Ilovi kwikia mwigwano na serikali nene serikali isu yose amwe mama uthukumi otondo NMS yekite ibindani ya president uthiumo yewe ya Uhuru Kenyatta. Thini wa page ya Nyanya nibo be mauvo asu maeletie niki opposition kananga liko ya ulei ito na kutiana na ngwatanio ya Azimio na kuseubya ngwatanio ingi na indi hani mauvo maneni we ni moneni wa United Opposition Dr. Mukisa Kitui na indi kiki uko na ituna wakwitha Azimio ina senzi si utongo iwayo na Kalonzo Musyoka kunengeleliwa utongo iwayo na indi nimato nekaba ketha mayibanga kuseubya ngwatanio ingi nza ukwelekela wonyuvanini wa mwaka wa 2027. Thini wa page 10 na ile ni mauvo monanetie ulusani undu wende na kwikinia ndesi kwa thokani ona muno baadhi ya Kenya uliwekana wende na kuongeleka na indi kwa na livoti ya ikundi ya Transparency International mwaka ni wa 2025 livoti la jumie Kenya twi namba 3 kati wa ndi ya na thimwe na indi wetuwekana tikie kuongelekanga nundu kwena na Transparency International metha mainengane namba 0 ngina yana twambatite 0 ni ndila itongwetie pyu kwa ulosani kwa uti namba 3 kati wa ndi ya na thimwe ila sina ulosani mwingi byo mwakani wa 2024 twai namba 3 na ile mwakani wa 2023 twai namba 31 kwa wikuona nyakana ulusani bandu bakwitha wende na uthela ukitete kuende ya na kuongeleka vandi ya Kenya. Thini wa page 14 mauvo measekana bena uya wakana ukune kililotwa igwe wa kiko kila chatwa igwe kanisa ni wa ACK Witima kabindani kala Rigathi Gachagua na atongo yange mangale kwa uli matambukite uthaithini kwi matuku 15 mwaini muthelu wa mbebe tuwekana ni watone kabaketha bena kwenda kusie ya ukuni kilindukekwe na kumaneka kila chaendeye. Thini wa page 15 ni mauvo makoneti ngusanisio ila sivo katikati wa maseneta na magavana na indi magavana imanengi ni manenga ni masitwa wa maseneta ana alame asekana methitwa maiskumeya ni kana maviki yonengwa Ilovia na maikavikie na ukulia mokulio momo magavana ila mavika mbe wa nzama ya mbunge ya Senate na indi kiwa kiulikana kana governor wa county ya Kitui Julius Makauma Lombe nuna umililembe wa nzama isu onetina wa kwitha indi magavana kwisila COG manegwa na maikathi mbe wa nzama isu na indi betuwe kana ndini wa walua ula wandikiwe pe magavana amwe mataneki ya sahi mwigwa nosu wa kuweta maseneta asua na ahane pamwe na governor wa county ya Mombasa Abdulswamad Nasir, Jonathan B wa Uasin Gishu, Julius Malombe wa Kitui, wa Vinyandeti wa Masako, Kimani wa Matangi wa Kiambu, Jeremiah Lomorukai wa Turkana, Patrick Ntutu wa Narok na James Orengo wa Siaya. Metowekana maine kiasa hii uneni usu unaumiwe ni COG kukonia indi maseneta asu ana. Katuni kaumondi ka Daily Nation kendini wa page 11 na kakonetie mwiwa nosu wa NMS na indi ba weki tuwe katuni kenda ututia ulawa governor wa county Ilovi Mike Sonko na wao yu Johnson Sakaja na indi katuni kama baka etie ba yedhi ya wana option yingi ilago kama mwiwa notosuwa kunenga na maudhuko miyama kwa serikali nene ni wiki esa hii kana wiki esa hii pa hiyo ndungi na indi yo county Ilovi no kilevinda ikanenga nililwa maundu amwe moko ni serikali nene uvaluku withia wa kwa magavana kana uvaluku withia wa kwao wiwe kulyo nene na indi kicho kimathanguni kikoni cha umundi ikwati thangu ilo kwenda wisome kwa ulikunduka thivasa ninzio kethete na mweni witu kikoni cha umundi tunanisie maundu makoneti undu tona kwa iliana kulunga mituo dhini wa sekta ya bodaboda ila yukiletie mokulyo maingi nye nita wa Robert Mutuko kwa thivasa.